الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Boykot en büyük silah olduğunu unutmayalım. Bir dönem değil, ömür boyu boykot bilinciyle hareket edilmelidir. Siyonist işgal rejimi denize dökülüp haritadan silinene kadar azim ve kararlılıkla Kudüs davasını savunmaya devam edeceğiz. Gazze'nin kahraman halkına, İzzeti kuşanın liderlerine, Siyonist işgale direnen mücahitlere selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet olunuz.